Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Da kajing kwa banweng no sindan hakabede kajing junki try par mau par siam. Ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association. Kila ai kajing kershan ya kajang Stone Crushers Owners Association, Quarry Owners and Workers Association ban sange shwa ya kit mau kit siam tat hadu bak sorkar kan kular ban amen maino ya ka rule balapan mi house name arajar kan rio. Habakran kila patai kubor uba Moslandar Marngar ubari Presiden juga Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ulapen pa bakalong kebadan kam ban sengap lang ya kasur jongki nongdon benta hakakam ti mau ti siap ya kajing ka jongki. Syuk ba Moslandar ulapen pa baka jinghang jong sorkar kata boro bakun thup nadu kibaret hadu kibahe komta kidan kam baka sorkar kanda ai da kajingkular ban weng ya kani kajing bagi pat ba kia kendu. Hakaju opor ba di pengrup beri sekretari kajak Stone Crushers Owners Association, Quarry Owners and Workers Association. Ula kerpat borok kipat ba ki baju kersyan ki bakim dai ban sengap ki wei kiliang henrei kin yaisha bat kino elam tat hadu bakin dayo ya kajingkular nak sorka. Nakaliang kacungi ila de pendong untuk kejingalan pak hanti halam ukran kuntor bon benak hakin dai trik kos ban ta kejinga rai lang chu pak betul nak kesini da kawai kesur da kawai kejimot ila rai ba nama kejinga ka ba nakaliang chu soka kala bankia ini bateri ite kam pas nge no tingi lai simrai da rai ba ning sai nge no shwa yak jingtre pangma posia kejungi strike da kata bagi on indefinite strike nadu kebala prikam nadu menin kemiat apa koi tarik tengah menin mengilah pemana ba tak adu benda pemana kumai pan adien coba tengah sini ke coba tengah jingalan baik ba nak yang curi simpang syangkai kumkin ilam ilai adien yang ni kam nak wei department nak office nak kendu batman bani kendu kalau ke kebun setenang biki om bani sudah kecikamen mengilah pun penting yang ia kedirkan berjengi. Dia kunta mentang iwan ni bernyatu ipi lemah kejumpi dan penting baik bah. Bahkan ni kecing strike kejungi kecing sangat kejungi kadang yang penting bagi baik bah kiba aja kesan ini kiba usau dan coba kasih baik kejungi kiba ya railam dalam untuk sini bahkan sengap makin syasko berkau semua yang kini kecing pemerah kecungi, bayar mentah tak cukup ikam kebangilan, tapi orang lang ini sangat masyarakat pun, berkat kubur kebangi kuah itu lomba, kebangilan itu dulu berkat komen kalau berkat kubur kalau kesetunan, nasutu, kerenti kedon, imat bangin segala dan juga berteriakian, Henry, tang nama apa, kecing keren kesulong dan kecil, ni tidak apa mentah. Ia kata ka asuran kebatikna na kibor kiba hakredo benyo ban beramo ya ka benyo ban berlaino di mentah na kot awel ikat pat ikin pat ba bro kiba cu ais kasan makin nom sutu bakla ya ka kibor kiba ba kini isa mani yai ap ni sipor yang skem ni kamen skem ba kini kam sakinjat sini sakit boli yang nyo ban yang berlain nyo ban nyo ingkemen maka ni kam sini nyo ban penting saya bah itu menik deki truck association rengi pede di try jengki try parma par handel pasiap te kaya par bak mapi data kata te nele jengki te ki kali ki haban kamai tamakim de pede ki siap kit mau ki habat kiting kit simen kit na tak terpunta dengan kalian ngejongi par hadu mentangi par yo kita clear insurance tiban liti kelumar yang mau siap te kum bagi ong ba kilet no su order te reklam yo pada kita ka clear insurance paling minut nama yo ka hadun cisne mi sakem biam sapen thot biam dengin kwa kum ba kaji kwa ka cumi kalau bangi de ban yo clear ini ka bangi de yo bat hakti kata ka de kau ka ar kalau bangi de ban ngikwa nyimkwa ko pa ba unjin jar ben sa simpat ngikwa pa ba sa sin bengila yo kan long by in lifetime
Kenang ba upai ba hakadin habut unong thuchu bahkan long bagi yo ban tre bala sok ke sini jongki kadi kata jong hakini ki snem ki benai bala dep ne tu yebi kaji pentot kalong bajur ba hadu ba wadya ki mokheu yaki niki kriya ki kira no ki kho kira no sapo office ki ses usyam te ka penlong kependik yaki bai ba om tang kata ki phak sakana tesru balra dumuan apa office ban siu ya ka fain kemut ba kin sya pengat haka ain kin phak sakun te papli ban ong ubrio uba badok ubade u BPL ubade barakamai tang sispa aspa kisni un sya dan kuna kisan ro aja te ka bakut kuna le ai te ka bakut u haban khan no te kan ni kata wangi ya kun betak long bangi kwa ba sarkar kan ya kerpang yang ki lokal namangi nyimde ba supply sabar jongka watang sabar jongka snong kemde hapo di distrik west kasihil so ta hapo distrik jumlah ma pendap ki ba is kasihil sa is kasihil jumlah ma pendap ki ba eastern hapo south west kasihil jumlah pendap ta hapo jakala jong te re ban ong ba in supply sabar pat jongka state nyimla te tangi ki lokal ni kwa ba sorka kan ayangi ka an ke ba kerpang ha karun ba kerpang nim kwa ban song kilek no ban treno abiang treno ringi kwa ba kan ayangi ta kirul ki ba kham ba ban yada kerpang yang ki bede ta ko jongka lokal de kata bangi hadu mentangi na kwa ba ya bai ba ni kerpat ba hadu mentang ka strat ke jongi kampat ku te stang sisni asni la ni la yo ka phone call la yo ban yaken ba la kamno ha kan ya tayo ban wang la yo ban ya shong betul siam ban ya perhat jana bat bangi kitrai siap trai mau ya ka jong ki ma ong thok ne ki thok tangi tip ma dum tangi pat yo ban ya phone ban ki re nak lenga jongi shong ba na grup jongi hadu tangi pat yo te yimbon kungi ni kitrai kendo himpat yo tengi hon ki kon suya ong ba suya media la kiletno letreno la sayo la sisni yo wan pulin ken fan hong pon kam he ki jenjar mo di tadapi di te kane ka poro ka de bangi kwa ba kon honi pa kamat ba ni dei ban yo be ya ka ba latikna masko ban ong kumni bene pipu yang ni gejing kli ga ba kadon ba balai ni tre lang koi ba ni ya ka jong Rain ngadu ke bastang ni nakalian ngiradon ke jinge telang ru bat ibarat ijen star kurkala. Ye ngiradon ke jinge phone number bat ngaru ku lakar part nang jinge telang bat ni kemai kaya commercial drop ana sa driver association. Te mai pat ide ita imangalam yaki driver drop na kitu ki han umpernai ini kita sete sejarah ban ke ma ke sia. Te nakalian joni ru bastang so tenat ke jinge lam ju i dia dola. Don nak kejelang jo kini kiseng jo ki try crusher nata ki try parmau nata ki tiba try parsial nata ki nong bala try mau parsial mo jo kathan bas bas is kaset don ke jing shom komiti lang jo ki chateja pernah ro te nata kalau don ro ke jing ilawan ro ke jing shom komiti lang bat lang ba ijil star ko kalang la don lang chatisha no sto ni don ka we ni shobas ni long kli ba we te nakaliang ga jongi ru kum ki kali ni ha ban snap ya kini ki stakeholders nani ki try jo ka kamne makini ki de ki try parmau parsiap ki try crusher bat ni kit ya ki mau ki siap ka ba ki maki ki penni te lada nakaliang ga jongi kampat long legal dan ni kampat long an nama nakaliang jongi ki dawa ban bangin pentemai no ya kata ka triple MCRI nama dai betul ka an ka ba sa penwit bahaya ka tray parmau parsiap lani ki crusher jong kini ki try pa bagi nong tray itu ka kam te na kali mo jong iru ni kersan halor kata ka benta nama lada ka illegal saki kalong pean saki ada makit mengiru kakala be an ka kam ni syabistom ni ki try kali ila mat ya kata mo te na kali mo jong ngile ai lang ka kersan lekat iba je start ko kalang ru ngelong korlok ngeliajang ya phone dan kong ya don lang kunun te kajing ka e ga baya kendu ma i kajing ajo i ya kata ngin la bantet hanre kajing dawa ka jongki ngasno berong bakap ka babiang palat ka de kajing dawa lang ka jongki nama iru ia menjurlang ya kajing ya keren ndu por musuh balai kajing kwa jongki ki kwa ya ka permanent solution lani ya kata karai ka ba shijing imte ban launo ya kini kajing nama lada ngi shia keren be ya ita temporary solution dan ita solution ko sipor kamut ba kanusin ngin ya mare kanusin ngin ya be lada
kipai ba ki sherjinge kumbo om inoyalam na west inoyalam ni na east kasil ba kadon ki khap ki ba ki bru jongi menta tang ini ikam siap kamau ba kate kani ka triple MCRI kidon ba hadu menta ki dang don court case ka ba tang ibai ki ba bala man step ki bam damir tang idor aspa ispa kumbo om i kinoyalam tetang bene kun plidar bene kun case kimla tenta kama ka klienat case tena kalian ka jongi kun ka trop onoration ko media commercial trop onoration ni bu ne bangi ya contradict bano la ni ko apa nyapai bano wani ba agent staff berkalah ni ko ba baru ni ko apa ni ka permanent solution mo te kum molong mata na ni isu ang ba kalau kum basai mata kalau ba kum siam ru ni shenge de ko ang aitin da ko kiki le traino te hindrai kama kalau ni haban amen ya katukaan baka sorkar ka menjur bal amen ya kaan kumbadawa kini ki stakeholders di kitrai tenang ta dalolong ai te kalong shirta la da ngikit kam da jingwe te andrai mata bal shu ong ngikit kit no te ga dehi ba kasami ke jinge adi nabu da bangile ya kanu kam nga su guru mi kini guru ba ki badek trai di kam bolong ba ki le ya kanu kam go bolong ka jingsuk ki pateng ge jono pi kam dei kata ka temporary solution rekom bolong manta ko pi ga tu ba ai mene na tu ga nah press statement baru ini nah kalian jom itu ada nggak iba kamdon kata ka written dokumen sendi ka assurance ka ba ai baik dalam mohor yang sorka te kalong temporary te nah kalian macam isu kentu lo dia baru ki kali ki bahap lani ki pom ki nadu ki try kali bagi dongnya kali jom megalia commercial truck operation bayang ta ngin sengek shwa ban kit yang mau siap bat ni sakit yang mau siap tanda kini ki try ki badai kita ki stakeholders dan ki try jom kini ki crusher ki parmau par siap kila de kendu soka ka assurance ban amen no ya ketuka triple MCRI kamur bahang ta insa ya karla namaku mau mentang idon kami ya kajinya teli hi menta dang menung ya teli lang gawe ten re hakijingele hi ngilak yang ni para ko ila apa kajing ele leadership pun magi jerwa kawai kalong basi bor di mana kele sitong suaban tempra pramangi tenda pra pramangi lumut pa habakut nginum job ya kan ngomong isu ya kajing kepat kejongan kalian cukup persen yang mekelea komersial terkoneksi yang ini trilang kawai yang ini werlang ya para ko ni bayar kani kamat kamar kani kamat ka bakongsan ka bakta na du baru sepatan nadu bare du bahet tanggo bangine teli kenapa kani kan long katakan jingkerku yaki long deni jungi wan perjalanan ya kadang-kadang jungi wan ai nta kumni ban berberas ki pai tak kebuju aja kesan ini sodong coba kita kan nadu is kasi hills baca traditional west mo ki baju aja kesan ini bakin nom sultu bakla bakin nom nge ya kebuju ini apa kila bersiap ini kene kam mengenyalam ban pek dengan keren mau ko makila sini ini te suggestion ga mana na quite aware di ba what sort of bakla itu ko bon so ki wei ne te snap ya kene ka jing pamana jungi na kala biang ko pon na kata kam sini keren jungi kalau long ko pasang ni kya bat ka comment tempat kata ka pol ni sawan biang nanti syai biang supaya ba ka nanti ko syai bat ka jingkulan ka asran ka ba scam na kalian jungka ko comment dia kamu mentah tu mentah sampai yuk kata ke assurance nak sorkan hatu mentah kata ke assurance ketika yang kadang don apa kalinji kejadian pada saat kenjak sini yang scan ini kun kita dalam maka ni kekam sini terlong kebecok ya kan jauh lagi penting